Gradonačelnik Beograda, profesor dr. Zoran Radojičić, svečano je u Starom dvoru otvorio 12. Međunarodnu studentsku nedelju. Do 23. jula u Beogradu će boraviti više od 150 stranih studenata i još toliko volontera i studenata iz Srbije, kako bi razmenili iskustva, znanja i družili se sa vršnjacima iz 50 zemalja. Tako da je to stvarno sjajna inicijativa i to je u stvari budućnost i Beograda i budućnost sveta. Ti mladi ljudi koji nose pozitivnu energiju, koji imaju taj neki pravi sistem vrednosti koji nam je potreban, koji se negde i kod nas, a i u svetu vrlo često zaboravi i izgubi, tako da treba insistirati na tim pravim vrednostima, na toj pozitivnoj energiji ovih mladih ljudi koji imaju sjajne ideje i koje treba da pretoče u bolji i lepši svet. U studentskoj nedelji biće organizovane brojne radionice, a teme su socijalno preduzetništvo, digitalni marketing kao i umetničke radionice. U subotu će u centru grada studenti učestvovati u defileu zastava sa početkom u 17 časova.